Odbijamo se. Došli smo kod crkve u Gornje Nerodimlje, Sveti Arhangela, da posjetimo ostatke crkve i groblja koje se nalazi ovdje. Mi smo sada na ostacima crkve koja je faktički zatrpana smećem. I to je crkva podignuta u srednjem veku, dograđivana. Ovo je crkva Svetog Arhangela. Ovo su njeni zidovi. Da, ovdje je negdje oltar. To su zidovi. Da, ovdje je oltar. Ti si sada na ploči predsjednika opštine Nerodimske koji je 16. ja mislim 16. piše na ploči, ubijen. Ova ploča nije bila ovdje kad smo bili u junu. Ona je pomerena i izgleda da se neko spremao da je odnese i da nije. Ona nije bila tu. Ona je bila negdje ovdje, gdje je i mjesto, jer on bio sahranjen iza oltara. Evo ti crkve, minirano, sve to je razoreno od zidova crkve. Sve te cigle. Tako? Tako je. Tu je oltar. Jeste, eno zidovi. Eno sa one strane, idi boč. Prosti, tu idi boč. To je zvonik ove crkve, ovog manastira, Svetog Arhangela Mihajla. Interesantno ovo drvo kako je proraslo i sred zvonika, zemlje zvonika. Ovdje poda. Groblje je karakteristično po tome što gotovo nema čitavih spomenika. I oni se i dalje ruše, tu se čuva stoka i to je to. Dođe Mila. Evo ga. Jeste. To su Stanojevići. A tu su malo ima, ovo je 100 koze ovdje čuvaju, pa onda ovo je balega. Broj srušenih grobova srpskih na Kosovu i Metohiji se kreće oko 100.000. To je ono što je najgore, to je proces koji traje. To je jedan od najtrajnijih procesa posle 1999. Dakle, postoji plan da ta groblja potpuno nestanu. Jer se misli da ako ta groblja nestanu, da će nestati svaki trag i svako sećanje na Srbe na Kosovu i Metohiji. Ovo je Bor je iz vremena cara Dušana i njegovog sina Uroša. U julu 1999. on je posečen u visini tu sad dokle je dogoreo, možda još i malo više, i bio je skoro do puta i na komade sečen i upaljen. I on je postao kao jedna istorijska zaista jedno važno sećanje, jedan istorijski moment koji je, kao i ovo sve što vidimo i obilazimo, znate, ovdje se uči jedna istorija, pa i kroz ovaj Bor.